Hello everyone, welcome back to Babina's Kitchen. Masisu cake sarasi mayam. Hello mayam. Mayam masidi cake mayam sarage ado aina sadriba cake se kari cake no jeng se bako. Cake se jami sadri se ado mayam mapung phana video se jeng minna rasi. Cake se sana bagi na aina se tin se makal ki tin putho thame bako. Karamba tin dano sadri se tin jing se loina sadri ni ado kari no sadri se adu su jeng se bako. Ahar made lai na plum cake se na sadu ge bako. Plum cake se sana bagi na aina siga kogi suji samolina do haidi suji do katang laure bako haidi suji hai petang takhai laga powder helli ne bako duga ai magi ingredients sing sei chap chana I ma kaino da description do ina hapa mage iraga ko ade di sugar powder hape maida hape ado smai toraga mane dry oiba pochai singse hana ne fajana nikthoga patra se thamme bako adu am ko wait oiba chotpa mahi gi oiba pochai singse mu nakan patra nong punchal lage thau ne sangom ne thau si refined oil ne bako adu gi di sangom sina ko gi jamma su sa da ba engba normal chang do du ne bako dahi si swap chalaga phajana tawna hana mix se fine top salle bako anuga sagi aina akang bagi saruk to adu ma hapchalaga mix out salani punna siga sum hapchalage achot pa siga sum hapchala su jai akang basi hapchalaga su jai bako aduga I sumaina taraga punna mix out sala matungda dry fruits khara hapani aya pamba nang jaha akoina jaha ningba jai ha ning dragana hap draga su jai leitraga su hap ta jai jaha hap ninga na mayam hapchala su jai bako ado ai disiga dry fruits khara su sangom de tingchal laga thamme bako ado hana ising jan drain to thokre aduga huji asiga amkomo aina tutti frutti ne bako asiga khara laire machu humari color ne green ne red ne tawraga yellow su jawre bako ado mix up salaga hapchal laga phajana tawna mai batter am sem base asise mix up salani bako ado asise am ko mu cake tin da mu hapage haidi mi gi order ne bako ko gi plum cake su pa me na haiba mana plum cake amane birthday cake ne birthday rangang sing pijana bagi cup cake su mathau ta bako aduna nimitu loina semba mathau tare adu aina baking suda baking powder hapchale ade vanilla essence khara hapchalaga phajana mu mix tawraga jam laiba mong da hawra bani bako aduga cake tin da hapchala se bako ado ai mana haibasi di kilo makhai magi chang da hairak pane bako ado aina mu extra ai su kitang la hoge na haidi ko asi de ngang te phin da su dum happy bajai na ina ne khara la hoge na ina ni thongna ke ga ni gi chang da tot pane ba si se adu duna jame sai dry fruit khara ina sangom riting chalaga thamba da du mo ina swana hapchalaga mix out salaga hoji am kam cake tin si mu hapchalasi se punchale ko aduga phajana tawna se spatula si mateng na ne phajana mix out salaga si se 15 minute kumba yak thamme bako adu matungda cake tin siga hapage asige cake tin si di kilo ma chanbagi kilo magi cake sabagi cake tin ne bako adu cake tin siga ina hape asidi ai jumda thamagoda bane bako kilo ma sidi mina hairambadi ara kilo gi sapta ne bako adu mi gi hairamba sidi hana wait tawraga ondaga hapta bajadi doko adu aina happy se ko mata brong taina cake sai se moina hairamba ujun gi wait ki saptu gi ina khara loina hena hapa ngatane bako asi se chapchana ai 500 gram haina 500 gram hapante bako 500 gram su hele baina happy se 600 gram do ning do mang ne bako ado sumaina toraga haure aduga lem hoba khara duna asidi 1 kilo gi sapta ojaraga su ko 1 kilo phadra su jai bako jumgi sidi na ado alem baduna ne se hape bako ado haidi migi sidi katang hena piki bana nongai dana ko ado dunani ado sumaina toraga AFG asisimu baking se tawrage tawdringe da ko dry fruit khara amasu half khara dana ko khara mana mathak taina sumaina sum chaisalle bako asigi cake se chaga thakpada jamna hauri bako ado masu adu dunani baka chaga thak pagi damakta lauri me mage su ado ani se punna ina hapchalaga cake se amka munna bagi hena sumaina tawna baking se tawre 30 minute baking tawraba matungda cake se ina thangdaraga jingu se ma rampajana mullaga leirame bako ado sini so asisina
मीना हायरक्पा हाइदि ऑर्डर तौरम्बदुनीबको मासु असि खक्ता ऑर्डर तौबदे केक मैम ऑर्डर तौरक्पसिगा माना को चागा थकनिंगदनने असि सेमा माना एक्स्ट्रा सिमसु साबिरोना हायरक्पगी साबनेबको असि से लोइखरे लोइरबा मतुंग हुजिक के तौनी केक सु सादोइनिना बर्थडेगी थबक से खतंग सु जामे अदुना खतंग जांगसनले आइना वीडियो से अर केक सिदी बेकिंग बेक तौबा लोइरे अदुमु अदु लोइरगा हुजिक कटिंग सु ओइरेबको कटिंग तौरगा सिमु क्रम कट तौरगा थमगे माना टू टेयरदने सावना माना डिजाइन पिरमेबको अदुगी डिजाइन मतुंगिना आई सारगे ब्रेड सिमु गइना सुमाइना कक खोतना थम्मै लोइरे लोइरगा हुजि असिगा अमकमु सुगर सिरप मुक चाइसलनी अदुगा क्रीम अमु यूज तौरनी सुमाइ तौना आइना सारे मनुंगी फ्लेवर सिदी आइना पाइनएप्पल फ्लेवर आइना सायबको अयामबनने को पाइनएप्पल फ्लेवर से यामना पामनै सिदा सुमाइना तौरगा केक से सारे केक से जाम कप केक सु साद्रीबको अदुना खतंग थुसु तुकले आइना को हाइदि वाखल से नंगद्रने नंगोद्रने हाइबे वाखल लोने जान पामी पाइबा मोएबको अदुना वरसु केक सिदि सोबे जादेको बर्थडे गिनी जामना मरुएबदि केक सिनेबको अर मा जामगनो हाइजरिएबको माने माना हाइबे डिजाइन दुमुक साबिरो वाइनाको अदुमाइन तौना आइसु परप परप तौरगा केक से सारे नुक्सासु हाइगलबनिना ओलांग थासु चंगे सासु सारबनिना केक साबसे खतंगसु नुंगाइबा वालबको केक साबसे इंदम तादना हेली नुंगाइबको अदुनि ओरगसु पुचु जांग जांग तौरगा केक से सारबनि मया अहमगी टेयर सिदी सुमाइना तौरगा आई थम्मे क्रमको तौना लोरगा फ्रिज थंगरेबको मथक्की थंगदबा टायर अमसिना हमको मसिगम आइना आइसिंग से तौरगे अदो कोना हमको मुक टू टायर ओलहंदुइनी दनको अदोगी दमकता सिमो आइसिंग तौरगे सेम प्रोसेस ता ये सिमो आइसिंग तौरनी सुमाइना तौना सेम प्रोसेस आइसिंग तौरगा मतुंग फाइनली आइसिंग सुमाइना पुथोगा इ तौजरेको फाइनल आइसिंग से लोयरगा सिमो केक सिमो मथक्ता मुक टायर नि से पुंजलनिबको भाइरको डिजाइन से खुचु खतंग चंगेबको दाम कुपना सेमबे मथौ तारेबको सुमाइ दौना आइना टू टेयर से सेमे डेकोरेशन सिसु जामना कुपना तौरगा सुमाइ हापचल्ले मया फजबरे योंग मयाम सुमाइ दौना मथकि मखागी डेकोरेशन से लोरगा मथकि सिमु सुमाइ डेकोरेशन तौरे तौरबा मतुंगदा जियंग मयाम फाइनल डिजाइन दि सुमाइना तौरगा ओयक्तुइनि मयाम जियंग से फाइनल सुमाइना तौरगा डेकोरेशन से लोरे माना रिबन से मागी जाखन बिरो ओइना हायबको रिबन से जाउदबा जाते अदो रिबन से हापगा मथक सिति सुमाइना फाइनल डिजाइन से सुमाइना ओइजरे मया सुमाइन तौरगा इना ngasi केक से सुमाइन तौर साबनी मैम अर मचानु पिदुसु 2 इयर्स की बर्थडे ने गानु सिदरा केक से मैम अदुगा कप केक सिसुने को कप केक की वीडियो सिदि लौबा ngamaudre को अदुना कप केक सिसु साबा लोइरे अदु मरक मथक से माइना केम खरा पोस्टिंग तौसल्लेबको डेकोरेशन तौरे मा तौबिरो वाइना हायबको असुमाइन तौना फाइनली केक मैम से साबदि लोइरे मैम वादि जमनो वारे नुमिसे इतोमतना होनाबनिने नेको अदुमको मैम आइना सारिबा मैम से फजै फजै दो खरा खंगन मैम थैंक यू और मारे केक से दिलोब लेको मैं जामना हराउना ने माना हराउना पुजाखरे केक से मैम और मैम प्लीज आई वीडियो से नुंगाइरगदी प्लीज सब्सक्राइब तौरगा सपोर्ट तौरो नो नो वीडियो मैम से पुजारा लाक्सरगे मैम थैंक यू मैम बाय ngasiगidi